qaapingalarun qatsiinerse Rainbow Serie part orta ullumille qalipaasammisatera orangiaavok toya аллертинериарлага уллумиккилли full face неритсеэ concealer-нарнага кisia foundation ни илангиллини туасор кинатама криммерне кориарама аллартеққаатсинга primer-ерлинга уна Ole Henriksen banana bright face primer-атллугу тоисикааллартеққаатсапакка палитсерла тингаатсера морфимингернерса 35 мм қалипратитатсан иллаппигингисакка уалпигерракка киттоо атиллатаасориуара таукуумар атитсавакка fired up bidi bright eyes та аллаққама унаматсеқааллартеққаатсапара fired up исик primer-ариарлугу concealer Taman una apa? Bright eyes. Itin. Taw mascara tinga qimriya sadrlian mascara dullat ittavara Maybelline mascara. Qallunu lukwa dittabakka Maybelline Pro Precise Pro Micro Pencil Soft Brownie. Dona color pop mingannerse Brow Brush Gel Dark Brown. Qalluk qanarilernerluni dikterni koriarakku qarstiinerniarparunaa. Foundation er dullat ingatara Colourpop no filter stikke light 67 ml. Concealer-erli Maybelline mingaanners amma Instant Anti-Age Eraser Concealer nummer 2 Nude. Concealer sætter Maybelline Fit Me Matte and Poreless Press Powder 105 Natural Ivory attribution. Der ønsker qalipaasil atingaarterlugu isimataapittavakka. Der eyeliner atingatsara morphimingaannerse color pencil plus aditavara. Apparineringaroorpor kisia tulluutikakka kiineral bronze ittavara Marc Jacobs bronzer atillugu singersaatil mortalittavakka siullermi Anastasia mingaanners una coastline una adittavara taawaqaapatingit Maybelline mingaannerse foru peach qillarartani Anastasia li man unga initittavara ungtunuan am idillugu tokisia una Maybelline mingaannerse manga fokusaqartinnerillu highlighted ullating itsara Anastasia mingaannerpor una Aurora Glow Kitti atittabakka una Eclipse Lyrati Eclipse qingannut qallunut qallumeqqataanut kiinannut tul sikkun qaunut tullyra ina corneritu atittava Sikkunut latingatsika produktipigasiipput siulleqlip hanserleqlip lainereq maalaui mingaannerseqqaaqiya atigilaartorujuuran kingillertigin kisailorivara taava Maybelline mingaannerse matte inker Superstay matte inker nummer 75 Fighteri toqaavanullu lip glosser Anastasia mingaannerse Toffee
Aanarua inerneqa. Maanna silamutulluuttoquyuu isimanni ukiariartilerneranu qalipaati. Taavali. Ja. Qaneringaviu. Tawakusageva. Ja, qoyanaqavisinginnaaqavinerippuunuannaringit. Una Rainbow Series ut marleriaqani utaulitseq. Siunersiititaqaa qalipaatin allanik kommentaarimallitinnaavatit. Suuqalipaati allatikerusunnerligin. Imaqalipaatit marlik attimortilling takerusutatin. Ja. Laakeriuk subscriberina tiilerusukukku ilaqittatillkameraatisilli subscriberniakkit ikaliartertigisuutsuli ikalineritsimi. Ja, qoyanaqavisinginnaaqavittullua takilmaarpum. Bye.